aba mubona rero ni abasirikari ndetse n'abapolisi ba FARDC b'ingabo za leta ya Congo biyemeje ubu ngubu gufatanya bidasubirwaho n'umutwe wa M23 nyuma y'uko Nord Kivu ndetse na Sud Kivu bibohowe na M23. Aba bapolisi rero baravuga ko nyuma yo kubona akavuyo ka leta ya Congo ngo biyemeje rwose bidasubirwaho kwiyunga no gushyigikira M23 kuko basanze politike bavuze ari nziza ariyo ikwiye kuko bamaze imyaka myinshi cyangwa bamaze imyaka myinshi babeshywa ubuyobozi bwiza kandi butari bwo. Ni ukuvuga nyine aha baravuga ubuyobozi bwa Congo. Ibi kandi biri kuba mu gihe Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yamaze kwinangira umutima avuga ko atazigera na rimwe aganira na M23. Ikindi Tshisekedi atangaje ni uko ngo agiye kongera imishahara ndetse n'agahimbazamusyi ku basirikari be, anasaba abaturage ngo bose guhaguruka bakagurukira icyarimwe bagahangana na M23. Umuntu akibaza ngo bizarangira bite mu gihe M23 ikomeje kubona umubare munini w'abapolisi ndetse n'abasirikari bemeye ku bwabo nta gahato bakazana intwaro aho ati twebwe tubiyunzeho. Ikindi ni uko M23 ivuga ko igiye kubatwara rumangabo mu kigo cyabo cya training gitangirwamo imyitozo ya gisirikari ngo babigishe discipline ikwiye umusirikari ndetse kandi babwire uko bagomba kwitwara nyuma y'igihe nibarangira rero baze bajye mu kazi. Nabyita uko ari urugamba rukomeza gukara kuko uribaza ngo M23 nikomeza kugira ibikoresho bingana gutya ndetse n'abasirikari benshi bangana gutya amaherezo naya. Ikindi abayobozi ba M23 batangaza ni uko ngo nk'uko abaturage bakomeje kubibasaba baba abagoma na Bukavu ngo icyo bashaka ngo ni amahoro, bityo ngo bakabasaba ko n'ibinakunda bagomba gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi bakagera i Kinshasa. Murareba urubyiruko rwinshi muri video, aba ni abigaragambya bavuga ko barambiwe ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi, k'igihe kigeze kugira ngo yegure ave ku perezida areke kuyobora Congo. Ibi rero biranagaragara mu gihe abaturage bakomeje no kwishyiriraho cyangwa kwitorera abayobozi bo kubayobora. Ni ukuvuga muri cyahoze ari Bukavu ndetse na Goma, bakomeje guhitamo abayobozi bitoreye ubwabo babayobora, ndetse kugeza ubu umutekano ni wose, nubwo hari ibice bikirimo imirwano nka Ituri kuko M23 ikomeje kwagura ibice irwaniramo. Ikindi ni uko twababwira ni uko M23 muri gahunda ifite ari ugukomeza ndetse ngo ikaba yakiyunga n'umutwe wa Twirwaneho nawo urwanira Abanyamurenge, kubohora Abanyamurenge batuye Minembwe. Ubu nabo bamaje kugira ibice bimwe na bimwe bafata. Aba rero bikaba bikomeje, ngiyo ayo niyo makuru ari muri Congo ubu ngubu, ni aho ngaho bigeze. Umunsi ku munsi amakuru agenda ahindagurika, ibintu bihindura isura. Ni ukubitega amaso, niko bimeze kabisa.